салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров ҳастам. Шумо дар канали ютуби Бунёди Бузургмеҳр ҳастед. Ин барномаи тафсир аст ва дар ин навбат ман мехостам ба шумо фарқият, хусусият, меъёрҳои муайянкунандаи ки кадом амал чӣ ҳисобида мешавад ва ҷавобгарӣ барои содир кардани ду амалро ба шумо гуфта диҳам. Ин ду амал аз рӯи ном ва аз рӯи кирдор бо ҳам хеле ҳам монанд ҳастанд, вале фарқият вуҷуд дорад дар онҳо. ҳам фарқият дар намуди содир кардани амалҳои ғайриқонунӣ ва ҳам фарқият дар ҷазо барои содир кардани онҳо. суханро кӯтоҳ мекунам ва мегӯям, ки сухан дар бораи авбошӣ ва майда авбошӣ меравад. Дар кадом ҳолат амал авбошӣ ҳисобида мешавад, дар кадом ҳолат амалро майда авбошӣ ҳисоб мекунанд ва чӣ ҷазо пешбинӣ карда шудааст барои содир кардани ин амалҳо. Авбошӣ ин амали ҷиноятӣ аст, ки барои содир кардани он ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 237 махсус модда ҳаст, ки аз 3 қисм иборат аст. Номаш авбошӣ аст. Дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, моддаи 460 номаш майда авбошӣ аст, ки дар он ҳам мафҳуми майда авбошӣ, ҳам он амалҳое ки майда авбошӣ ҳисобида мешаванд ва ҷавобгарӣ дар он навишта шудааст. бинед, дар қисми якуми моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ оварда шудааст, ки авбошӣ ин дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аст. мана ҳамин тартиботи ҷамъиятӣ чӣ гуна вайрон карда мешавад, дар давоми он нависта мешавад, ки дар беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад ва диққат кунед, шарти асосиш ва бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ, ҳамчунин нести нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр алоқаманд мебошад. Агар ана ҳамин зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳдиди ҳамин зӯроварӣ ба шаҳрвандон вуҷуд намедошт дар амали шахс, мумкин аст, ки ҳаракатҳои ин шахсро ба моддаи 260 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бандубаст кард ва аз амали ҷиноятӣ ё ин ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ гузаронд. Чунин ҳолат ҳам медонед, ки дар Тоҷикистон ба қарибӣ ҳам рух дод. Алишер Гулов, писари Гулшералӣ, барои латукуб кардан, занозан, дағалона вайрон кардани тартибот, зарар расонидан ба саломатии ду ашхос, ба ҷои он ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад, ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудааст ва ба муҳлати 5-7 шабона рӯз ӯро ҳабси маъмурӣ карданд, дар ҳоле ки бояд чунин ашхос ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешуд. чихеле дидем, мафҳуми асосии авбошӣ дар қисми якуми ҳамин модда оварда шудааст, яъне дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, бо доду вой, оромиро халалдор кардан, безубида кардани шаҳрвандон, роҳгузарон, ки дар беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад, яъне ки манфиатҳои ҷамъиятиро сарфи назар карда бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ, ҳамчун несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр алоқаманд мебошад. Дар ин маврид ҷазо аз ҷарима аз андозаи 500 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. Вале агар шумо ё касе авбоширо дар гурӯҳе содир кунад, гурӯҳи шахсон ё ки гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир кунад, агар ин гурӯҳ муташаккил бошад, агар ин шахсон ин амалро якчанд мартиба такрор карда бошанд, агар дар натиҷаи авбошӣ, дар натиҷаи истифодаи зӯроварӣ ба шаҳрванд зарари миёна ба саломатӣ расида бошад, агар авбошон ба намояндаи кормандони мақомоти қудратӣ ё ки дилхоҳ шахсе, ки пеши роҳи содир кардани авбоширо мегирифт, муқобилат нишон дода бошанд, агар авбошӣ
با یک طرزی بشرمی خاصه که در قانون آورده شده است که در به‌تنهایی آشکارا نسبت معیارهای قبول شده آداب و اخلاق استفاده یافته است. معنای آن را دارد که در یگانجا روی راست ایستاده حاجتش را قناعت میکند، یک چیز میگویند به تاجیکی طاعت میکند، یک کار دیگر میکند، عملهای غیر اخلاقی میکند، یگان عضو بدنش را که از روی آداب نیست اون رو نشان دادن به جمعیت نشان میدهد، دشنام میکنند، دیگر کارها میکنند. اون چیزی که معیارهای عمومی قبول شده جمعیتی را ویران میکند اگر صادر کرده باشد، در این مورد اندازه جزا زیادتر می شود. الکی جریمه می تواند شود از 1000 تا 2000 نشان دهنده و برای این عمل ممکن است که تا 5 سال شخص را از آزادی محروم سازند. و قسمت سیوم همین ماده 237 اوباشی درباره آن سخن می‌راند که اگر اوباشی رسانیدن ضرر به سلامتی یا اینکه رسانیدن ضرر به اموال یگان کس، زورآوری کردن نسبت کارمندی مقامات قدرتی یا اینکه شخص عادی هم که باشد برای پیشگیری کردن این عمل مدد می‌رساند، زورآوری نسبت آن کردن، مانع شدن به فعالیت آنها، اگر این کردارش را با استفاده سلاح یا اینکه یگان اشیایی که به صفت سلاح استفاده برده می شود یا اینکه اگر این شخص الکی یک چند مراتب همین عملها را صادر کرده باشد و رسیدیویست حسابیده باشد، در اینجا الکی جزا در نمود جریمه الکی پیش بینی کردن شده است. یک باره جزا این محروم کردن از آزادی از 5 تا 7 سال است. در اینجا باید قید کرد که سخن درباره استفاده سلاح یا پردمتی به صفت سلاح استفاده شونده گفته می شود. یعنی که در اینجا سلاح را خیلی میدانیم چی است. سلاحی سرد میتواند بود، سلاحی آتشفشان میتواند بود، ولی پردمتی که به صفت سلاح گفته است چی را قانونگذار در نظر دارد؟ دلخواه اشیایی که همچون سلاح ممکن است آن را استفاده بود. بالقه، ممکن چوب. اگر مثال این حادثه‌ای که مثال همین اگر حادثه علیشیر گولدروف را در مثالی همین برنامه همون آورده گپ زنیم، مثال آنها در طرفخانه جنگ و جنجال کردند، ممکن همون سیخی ششلیک استفاده شود همچون سلاح، ممکن ستول، تابوریتکا، یگان اشیای دیگری که رسانیدن ضربه با واسطه آن به سلامتی انسان میتواند ضرری جدی رساند. این تفسیر ماده 237 بود، یعنی که اوباشی. و بیاین نظر میکنیم به ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی معمولی درباره میده اوباشی چی بوده است. در قانون آورده شده است که میده اوباشی این در جایهای جمعیتی دشنام دادن، حقارت کردن، با طور تحقیرآمیز در افتادن به آدمان، برای گذران در میافتید و سخنهای قبیح میکنید یا اینکه چه میگم پرنگ میکنید، همچنین صادر نمودن دیگر کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خللدار میکند. یعنی که در اینجا میتواند میده اوباش هم همون آدمی را حساب کنیم که بعد ساعت 11 شب وقتی شبانه در تمام قلمروی تاجیکستان با وجود میآید و باید آرامی نگاه داشته شود، با سخنانی بلند و با آوازهای بلند و من میدونم سرود میخواند یا که ماگنیتوفونش را بلند کرده در بین خانه داد و وای میکند، یا که با سرعت بلند با سیگنال و یک موسیقی بلند ماشینش رو میراند اینسون، یعنی که خللدار میکند آرامی آدمان را، یا اینکه به آنها در میافتد در حالت سرخوشی به یگان سبب دشنام میکند، ولی زورآوری استفاده نمیبرد. ببینید در اینجا گپ درباره زورآوری نمیآید. در چنین حالت اگر شخص این کردار را صادر کند، با او از 7 تا 10 نشان دهنده برای حسابهای جریمه میکنند یا اینکه حبس مأموری از 5 تا 15 روز مقرر کرده شده است. ببینید دوستان، برای میده اوباشی جزا
аз ҳабси майда аз 5 то 15 шабона рӯз ва ҷаримааш аз 7 то 10 нишон диҳанда, вале барои авбошӣ ҷаримаҳо ҳам калон, майдатарин ҷарима аз 500, калонтарин 2000 нишон диҳанда барои ҳисобҳо меравад ва ҳабс низ на ба рӯз, балки ба сол аст. Фарқияти асосии ин ду амали ғайриқонунӣ дар истифодаи зӯроварӣ аст, ё ин ки таҳдиди истифодаи зӯроварӣ. Барои исбот кардани таҳдиди истифодаи зӯроварӣ бениҳоят бояд кори дақиқ бурда шавад, шоҳидон бояд бошанд, далелҳои воқеӣ пешниҳод карда шавад, ки оё таҳдиди истифодаи силоҳ вуҷуд дошт ё ки надошт. ин яке аз нуқтаҳое мебошад, ки дар сурати ғайриинсофона кор кардани кормандони мақомоти тафтишотӣ, амали шумо метавонад ки аз майда авбошӣ ба авбошӣ мубаддал гардад ва чиқдре ки дидед ҷазои он калонтар аст. тавсияи мо ба шумо ҳамин аст, ки дӯстон орому осуда бошед, баҳсу музокираҳои худро ба таври гуфтушунид ҳал кунед. Шарт нест ба якдигарро задану зӯрии худро нишон додан ва ин оқибати нағз надорад ва ҳам парвандаи шумо сиёҳ мешавад ва ҳам обрӯи шумо дар назди ҷамъият паст мешавад ва ба ҷавобгарӣ ё маъмулӣ ё ҷиноятӣ кашида мешавед. дӯстони гиромӣ, дар охир гуфтанӣ ҳастам, ки лайк мондан, подписатсия кардан, обуна шидан ба канали мо, ба дӯстонатон тавсия додани онро фаромӯш накунед. Савол дошта бошед, пешниҳод дошта бошед, марҳамат дар ҳамин комментария ё ки дар рақамҳое ки ба шумо пешниҳод карда мешавад метавонед нависед. мо кӯшиш мекунем ба ҳамаи онҳо ба шумо ҷавоб гардонем. ташаккури зиёд. Бо шумо ман Ҷамшед Ёров будам.